paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Marikwanang. Anya manan ti aramidam dito tersinak, marituyang, imag-agsapaan nga daka ditoy, alas 7 pay laeng iti agsapa. Kat umayak agpainit tamainitan mo't dito'y sangot ti tersinam. Apay aditoy ti pagpainitam ngay, saan nga iti paraangan yaw? Kaya't kung arod dito'y tapno umuta nga kalpasan nga agpainit. Ay sanak nga agpautang. Awan pa'y ngamin nagbayad iti utang na. Isu nga awan na urnaw nga igatang ko iti ilakaw. Unay kakidin na nakaimimot ka, kasla saan ta nga agkumaray. Ay na marituyang, agbayad ka pa'y iti utang mo, sakbay apautangan ka manon. Agbayad akto. Alaki din, isupot mo ti utang, taagawid akong inton madamdama, kalpasan ti panagpainit kaw, ikanak iti 1 dozen nga itlog, 2 sardinas, 6 noodles, kapi at 3 in 1 ken 5 kilo abagas. Anya? No di nakpautangan ita, oray aglinipatan nga kumaray, kat ti utang ko asigaw, lipatemon, ta sa anak tumulang nga bayad. Naa? Nagalasan ti ugalim? Agbayad ka pa'y nga umuna, sakbay apautangan ka. Ay, dagulit ka matabakan niya! Na? Kunak matabayadak tao! Kaanon taw? Entol lumagtaw! Salba ka kiday! Anya, intod lumagtaw? Kaya't naasawon day ta, apa nagsasaom, at talaga nga awan planom nga agbayad. Sa bagay, 2,000 mo laki deti utang mo Ala, saan mo nabayadan? Takasta mo lati kayat mo kat ang mapasamak. Basta aglin ni patan nga kumaray. Aregladaw! Saan ka napaganano akumaray? Kan uray saan tan nga agsarsarita forever. Saan ka mo't apagtatakunan akasarita? Di oray aging ga ijay nagkaysabyag kat saan tang agpenpenan sign? Anya ko ba? Ha? Nay, apay marituyang. Nakamisuot kamot ngay may diti paraangan may. Anya ti parikot mo aya? Masurunak lang kin ni Marikwanang. Naggapuak di ta tersina na. Kakuna nang aglinipat kami kanon nga kumaray. Tawan ngamin kano makukwarta. Imbaga na ti kasta. Adu ating bagbagana. Agpapanken ka marimilyang. Interesado ka kadi adungal. Ala, ibagamlatan no anya dayta. Asi ka kanaw kat agraraman. Ngamain, pasig akabarbaraw dagiti kawis mo. Ako namlang bak ng kalauna yun. Ay, siyempre pasig akabarbaro dagiti kawis kaw. Tadaan ako iji abroad nga agipaw-paw kat pasig ang nagpipintas pa'y. Kun saan laday tatimbagbagana, may papanken ka. At dapay? Kunana, akanayon ka iti parlaur. Ako namlan makikuntis ka iti reyna ti piyesta. Agraraman ka kanaw. Anya? Kun adda kanupay lalakay. Ha? Wun maray. Sino kanaw ti lalaki? Agnagan kano iti aklaw. At agasabali nga ilay, kat kanayon kayo kanungag kit-kita. Anya? Ngam ni amaray, di mo ibagbagakin kwa na asyak tinang ibaga, Wan maray, jak ibagbagakin kwa na, asika tinagipulong kanya. Iso nga ita, likli ka mo ni kwa ng baak. Kagawad pa'y mga raud, ngam day talamang sarsarita iti pada na ataw ti amuna. Marimilyang, anya ti ibagam ken ni Enteng. Kaya't kulaang ayuman no anya ti aramida ken ni kagawad kwanang. Apay, adda madingay naramid na kan ka? Adaw ti panagdadaal na kanyak. Kasta aya, ang awan mo't itan ni Enteng. Adda seminar da ija bagyo. Kasta gayam. Ala, baliwak to nga rod ti umay maray. Tamay mayat nga isaw ti pangibagaak. Ta isulakat nga rod ti kapitan. Sige, Mare. Ang
Anya aya ti madi nga inaramid ni Marikwanang. Imbaga na nga da kanu lalaki, ngagnagan iti aklew. Ha? Jakto pa'y am-am mo, dahi ta nga aklew. Aklew. Wan maray, awan to pa'y am-am mo, ngagnagan iti aklew. Hanggang talaga jak kayat dahi ta nga inaramid ni Marikwanang. Iso anas ka na makasaritak ni Kapitan, ta isuro na tinasaya at nga aramida. Ala, addakan ka no iso ti talkem. Ang talo nga aldaw ti seminar da. Mamuan maray, makaurayak. Ala, nana to yan. Agmerienda ka lang ta. Tanaimas day ta tinapay aginatang ko ijay Teresena ni Nana Kwanang. Naimas ngagpaysaw. Ay na, ana. Saan kan amapan gumatgatang ijay Teresena ni Kwanang baa? Ngamain sa urday kay. Saor? Wun mag... Apay, di yumadlaw, ano gumatang kayo iti asukar, wun no asain, kat kurang titimbang na. Ay, kasta aya nana. Jakmat nga minadlaw. Wun, expired pay dagiti da dumaala ko na, ngamila ko na lata. Ay, awan matkit nagatang ko kankwana nga expired, nana. Ngam siyak namin adawon, iso asaan ako na gumatgatang kankwana, ha? Pagananaw? Ne, apay ngay akas lakaguram itan ni kagawad kwanang. Idinto ta iso ti best friend mo. Saan kami best friend? Kumari kami lang. Kanyak kayat dagiti bagbaga na iti kakaruba na. Ha? Chismosa na iya kagawad. Pwa, kagawad pa'y mga round. Uray si kantupay. Dati bagbaga na may papankan ka. Ha? Anya timbagbaga na, nana. Adda ka no boyfriend mo iday. Ngam kwarta lang ti kayat nakin ka. Agraraman ka kanungamain. Anya? Ha? Nangalaan na iti kasta nga ibagbaga na? Kasta ti kunana. Kat ado ka no ti utang mo. Gaputaday tala ka no umut-utang ti aramidam. Tapnulaang adda maitid mo ijay boyfriend mo. Anya? Nagalasan? Pano? Baluak? Ngam never anak boyfriendak. May salang ti lalaki nga inayat ko. Awan sa bali, no diday di asawa. Ayun, ana. Kasta ti bagbaga na kanyak ni Kwanang baa. Kat sinarsarita na dayta kadagitin na asidagkan Kwana akakaaruba na. Ay, nagalasan? Sana pudno dagitin bagbagana. Iso atima ko na. Saan kan amap-mapan ijay ayan na? No gumatang ka. Mapan ka iti sabali nga store. Ay san tayon agumatgatang ijay Teresena na. Ngamain nagalas ti ugali na. Wenen nana. Jak ammo nga adugayam ti sinarsarita na may papankanyak. Angam saan mo tapod no? Iso nga ita. Siya kong tigayim yaw. Liklikan yaw dayjay akwa na ang baa. Ape, adi ka makatal na tuyeng. Kanayon ka rumwar. Rumwar ka man na bigbigatan. Anya ayati problema ba daw dakes ayano kanayon nakarumwar. Wen ata imbes nga agdalos ka dito'y balay. Wen no aglaba ka. Ngamday tala mapanmakis istorya ti ammaw. Kahit man ano. Kastalatan dararamida may tinaldaw. Idinto ta siya, kanayon na kamapanija bangkag. Kanayon na kamabanlag. Di nakpay mailutwan mo't iti kanak. Agluto ka Apay asyak ti paglutuam. Di agluto ka numabisin ka. Ay nagalasin ti ugalin. Hala, yung kaglutan. Ta mga anak, sakbaya mapanak iti bangkag. No kayat mo ti mangan, di agluto ka. Katsi ka ngay, saan ka nga ro din amangan? Ta importante king ka, ti mapan makikaaro ba? Sa nabalikan niya ka, tapag meriendaan dak iti balay apapanak. Ay nagalasin ti ugalin. Makasarsarak kantungatan iti kasta nga aramid mo. Oy, Marimilian, si kamot day ta masabat ka.
Naggapuam. Awan bibiyang mau, no sa dino tinapanak. Kanapay adamagam, tapno adamanan ichismis mo kanya. Ha? Ay, day. Awan inchis-chismis ko kan ka, Marimilian. Ay, awan panawon ko, makisarsarita kan ka. Ditakan, di ka kaya makasarita. Che! Ay, Marimiliang, mabit lang. Apa yun? Anya ti basol ko kan di Marimiliang. Hoy, Ana, dumagas ka man pa'y dito tersinak, Saan na, nana? Diyak kaya ti gumatang dita tersenam. Apay ngay? Inakon, awan oras ko ang makisarsarita itikas kada kayo. Apay yun? Anya tinagbasulak ka ni Ana. Apay adi inak kaya takasarita. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Awan mo't amok ama di nga inaramid ko kankwana. Nay, marikwanang. Nakatapaya ka, mate. Apay, anya ti parikot mo? Ay, pampanunutek lang noan niya tinagbasulak kada Ana ken Marimilyang. Taapay maten akas laad dama di nga inaramid ko kadakwada. Ay, kat no inistoryam ka no nga men, ani Marimilyang kat naki-boyfriend iti agnagan iti Aklew. Aklew? Anya day tanagan? Kasla italaang ang mangagaw. Ay, jakam mo maray. Basta kasta kano ti imbagbagam. Anak ki boyfriend ni Marimilyang iti agnagan iti Aklew. Ay awan imbagbagak akasta. Ken maysa, anya nga iti bibiyang ko no maki-boyfriend man ni Marimilyang. Ay awan bibiyang ko, biyag na dayta. No kasta. Ulbod dagit imbagbagan ni Marituyang kan ni Marimilyang nga imbagbagam kanaw. Awan imbagbagak amade maipapan kan ni Marimilyang. Ken maysa, pulos asaan ni napagsaritaan ni Marimilyang. Uno ora asino man. Ay, tadyak kaya ti kasta. Nariga ti makabasbasol, maray. Ngam, mas dawak, tadagayam kasta aparikaw. Ay, kahit, anya nga ro ti aramida, maray. Payabak da Marituyang ken Marimilyang iji barangay hall. Tagsasarita kami ijay. Huwag gayam. Inakasarita ni Ana. Taapay nga oray iso kat liklikli kanak. Mga no pinadpadakis nakmat ni Marituyang kankwana. Adda posibilidad na akas tamare. Ngamen, kanayon ni Marituyang ijay balay daana. Nasaya at adda tayo amen. Adda dagiti kakadwa kakagawad kanda dumapay. Tapno deng ganda ti pagsasaritaan tayo. Ken adda akmot ditoy amakidengag. Ita, kayat ko nga umuna ni Marimilyang nga agsao. Kalpasan na agsaumot ni Ana. Kasanumot nga men kagawad kwanang. Kat ko na ni Marituyang nga imbagam kano nga aglalalaki kat Aklew tinagan jay lalaki. Ni kaanuman, jak inaramid ti kasta. Kat syakmat, imbaga kano ni nanakwanang, aga po iti boyfriend ko kat nagado ti utang ko. Tapno lang ada maitid ko iti boyfriend ko. Akayat na asawan, kukwartaan nak lang ti lalaki. Ita, Marituyang, anya ti makunam. Ala, sung batam dagiti imbagbagada. Adda ka di kasta asinasaritak maipapan kadakwada. Adda mo! No adda. Sige, ibagam no anya nga aldaw, no anya abulan, no anya nga oras. Kan, no sa dino, tinangibagaakan ka. Ijay tirsinam Adda ka di ebidensyam, akas tati imbagbagak, ipakitam. Kat no adda, pues, agmoltaak iti may sa baboy ang mapartay. Kat pagsasangwan dagiti opisyalis ti barangay, kan dagiti umay nangimatang iti daytoy a panagtutungtong. Ngam no awan maipakitam nga ebidensya, akas tati sinarsaritak, maipapan kada Marimilyang kan Ana, pues, sika ti agmulta. Ha!
O anya, adda ka di maipakitam nga ebidensya, marituyang, apinadpadakos ko na marimilyang kan ana. Ay, kwa maray. O anya, adda ka di ebidensyam, tanuawan, talaga sikat agmulta iti may sa ababoy. Ay, di ka lang matitigra. Namulta ka man nun, iti 1996, gapu iti kasta nga ramid mau. Itata 2025, mamulta ka man ay. Ay, kwa ba daw? Agin lalaing mo na dya kwa ng baak. Ala, sulbarem na itangay naramid mau. Awan bibiyang kulitan. Ay, badaw. Ay, ila ko mong dagiti kalding mo. Tapno adda paggatang ko iti babaw. Anya, ay bitugang kantupay, salbag ka. Ay, badaw. Pangalaak ngay iti babaw. Ay makamu ka. Awan bibiyang kuking ka. Katapno saan ako na may raman. Pumanaw ako dito'y balay. Inakang naay, di kalapaw, iji bangkag. Naimbagay na natal natin, panunod ka. Ay, badaw. Tulungan na ka di. Ay, makamu ka ni tibiyag mo. Awan bibiyang kuking ka. Tangay awan mo't manaknaka mo, abakbakitan. Ditakan! Marimilyang, pangaasim ka di at tatulungan nak. Tasaanan na patuluyan ni Marikwa ng timulta. Saan ang mabalain? Noan niya tinapagsasaritaan iti barangay hall, iso ti masurot. Kan maysa, nagdinamagang ti panangdadaal mo kanyak. Nakababainak iti kasta nga inaramid mo. Katapno mapunas na ita sinarsaritam, naskan ang mamulta ka. Ngamaray, ay ikwa nga may. Ginurak ni Marikwanang, tagayam aramid mo laang ti amen. Ala, agmulta ka, tapno agnakam ka. Agnakam ka abak-bakatan. Awan bibiyang ko kan ka, nana. Ti may sapay adakas na. Nagdinamagan asya kat pagkukwartaan naklang ti lalaki. Tadayta tinapan mo inwarwaras. A pinagparang mo ang nagtao dayta kan ninanakwanang. Tagayam, sika tinangar-aramid. Ay, kwa ana. Awan pagmultak ababawi. Remedyom saan na mabalin adi ka agmulta? Nasken nga agmulta ka, nanatoyang, tapno agnakam ka. Inikanda ka iti 2 weeks. Amang iremedyo iti multa, marituyang. Ay, mabalin ka day nga ibabawi mong timultak, maray. Ay, sana balay, agbalbaliw akaw. Gaputad di mo kaya ti agbayad iti ado nga utang mo dito tersinak, pinadpadakes na kon, tapno laang ado ti makigayam kan ka? Ay, kuamaray. Ay, agkumare tamad. Iso apakawanan na kuman. Ay sana mabalin, agmulta ka kidain, taday ti maiparbang itikaskan ka. Ay, pakawanan na ka di Marikwanang. Ay, sana na maulit tayo. Sana na talaga. Ala, nanatoyang. Agpakaasi ka kini kagawad kwa nang tabarang kaasyan na ka. Agnakam kamot nga taitan. Ala, sigay! Ditan! Tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.